uNkosinathi indodana kaGumede. uGumede wayaziwa njengendoda edlala ukaratela. Emva kokuthi abuye ejele, wabuya eseyimvu yenkosi. Lokho kwakufaka uNkosinathi engcupheni njengoba wayaziwa ukuthi ubaba wakhe ungumfundisi, manje wayengeke igebengu azenzele ukuthi kunalokho wayeyixolela. Emva kokuthi uNathi ebanjwe inkunzi aphuce umakhalekhukhwini wakhe, njengoba uNathi wayeyindoda eyisibindi engafuni ukuphela amandla, noma ebona ukuthi wayengeke aphumelele kwimpi, kodwa wayeyiqonda into yakhe, eyilwela into yakhe. uNathi kwalolo busuku waphucwa ifoni yakhe, mayiqeda wabulawa umlenze nengalo yakhe, okwenza ukuthi uNathi adecide ukuthi komele akhulume noyise, yize uyise engeke ayithathe le ndaba ngendlela acabanga ukuthi engayithatha ngayo. Kodwa kwamthusa kakhulu lokho mayefika kuyise nengalo ephukile nemlenze ephukile. Uyise wathatha wayibheka lento, wabona ukuthi kukhona kumele akwenze kulolu daba. Uyise wamnakekela uNkosinathi, wamnakekela, wamlungisa, kuze kufike lapho khona uNkosinathi eseba umqemane. Emva kwamasonto amabili, uNkosinathi wayeseluleme, eselungele futhi ukufunda ukarati ukuze naye azilwele engakhaleli kuyise. Kodwa ukumfundisa kwakhe ukukaratela kwangasikho ukuthi alimaze abantu, kodwa kwawukuthi ayivikele uNkosinathi. uNkosinathi waqhubeka, wayibamba, washaya ama-push-up, walula iy'ngalo, washaya isibhakela. Njengoba wayengakwazi ukulwa, kwamele aqale uNathi kwangasiyo indoda eyekela izinto kalula, okwenza ukuthi lo msebenzi lona noma le ndlela ibe lula kuyena, noma kwakunzima, kodwa uNkosinathi waqhubeka, wayibamba. Lokho kwakumthokozisa kakhulu uGumede ngoba kwakwenza umsebenzi wakhe ube lula. uNkosinathi wayehluleka, kodwa wayengafuni ukuyeka kalula. Kwathi lapho uNkosinathi esekhona khona ukuthi aphindisele kuyise, wabona uyise ukuthi uNkosinathi kukhulu lapha angaya khona. uNkosinathi wayejima yedwa noma evocavoca yedwa, noyise esengekho eduze kwakhe, kukhombisa ukuthi lento wayeyifuna kuhle kwempisi, ifuna inyama.